nikuo mutongoria wa ODM Raila Odinga na kihiri gia atongoria a ngwataniro ya Azimio mambire hema ciao umuthi makigeria kuha muingi wa gicigo giki kunyita mbaru kioneki kia Raila gutuika president wa gatano wa Kenya. Na akiheana ndumiriri yake, Raila na akomithirie giko kia mutumia kurutwo nguo ni atwarithia a nduthi Nairobi, no ningi akiuga ati borithi matibatie ni kwagagia ruhonge rugima ni undu wa atwarithia atare aria matari na kihariro. Kitendo mtu ambaye alifanya hiyo kitu alifanya kitu mbaya, lakini sichukuliwe ya kwamba sasa hiyo ni vitendo ya bodaboda yote. Watu wa bodaboda wanafanya kazi nzuri ya kusaidia watu na ni watu wetu. Nataka wasaidiwe kupanda biashara yao. Mtu akifanya makosa, huyo mtu mwenyewe ndiye aende ashikwe. Mimi ningependa kuhimiza askari wacheni kunyanyasa kwa bodaboda. Naona gutuika Raila ni ateteire atwarithia a nduthi ni ahuthirire mweke uyu gutariria uria ethagathagite gutigirira atumia ni maheo hinya makiria kugerera mubango wa urigitani wa Babacare na mitaratara ingi iria athondekete ya gugatigirira atumia mena uhoti wa kibeca, na haha akihuthiriria ciiraniro iria cikoretwo cikiheanwo kuri atumia na ngwataniro ya Kenya Kwanza. Wakina mama wanaumia sana kwa upande ya matibabu, maternal health care. Sisi tutaangalia ya kwamba mama wetu yote wanapata huduma ya matibabu ikiwa kama wanahitaji, na suluhu hii inaitwa Babacare. Kaunti ya Meru itaburikanite na urimi wa mira, na Raila niranire ati angikayukia wathani thirikari yake ni gateithiriria gwetha thoko ya mira. Guku nake minister wa urimi Peter Munya agiukirira munini wa president William Ruto akiuga ati nionanirie kwaga gwikirira uritu ndeto igie mira, na uguo aikari a kaunti no matikamuhe kura. Taka kuona kama jimbo ya Meru yote imekuwa ni Azimio. Mambo ya miraa, serikali yetu tafuta soko ya miraa tukishika hatamu ya utawala. Sawa sawa? Tumelewana vizuri? Uteti wa Meru ndunaga kwiyumiria micemanio-ini ino, muingi ukionekana gukorwo na matanya maiguru ati Munya no amurwarita munini wa Raila kihitahitono-ini gia president, na uteti wa Raila kwambata kirima onaguo no uhurirwo. Mama mboga huko, hiyo ni maneno tu domokaya. Sisi tuko na mpango kamili ya kusaidia kina mama, watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Ciiraniro cia mutongoria wa ODM Raila Odinga thiini wa kaunti ya Meru cironekana ari ikinya rimwe mbere hari igeria riake ria gukinya gacumbiri ga kirima handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Meru. Ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.